tugushimiye kubw'iki gitondo cyiza uduhaye tubaye imbere yawe, igitondo cy'umugisha, umunsi w'umugisha wavuze ngo kore imisi itandatu tugera ku munsi wa karindwi tuba imbere yawe kukuramya no kuguhimbaza. Tugushimiye Mwami Imana kutugiriye neza bangana gutya tubaye ku gicaniro mbere yawe kugira ngo tuwakure ibyiza, tuwakure umunezero. Shimwe n'ibijyawe cyubahiro kibicawe. Fasha umwanya nsengera ijambo ry'Imana tugiye kuganira, basengera abaryumva bose rigira icyo bibahinduraho, natwe tugiye kurivuga udukoreshe kuko ari wowe Mwami wacu uje udukoresha kandi ukadushoboza ukaduha imbaraga. Abari hano abari hirya no hino ku isi bazumvira ijambo ribafashe kandi rigiraho ribakiza naho ribageza ku bwa Kristo Yesu Mwana w'Imana. None mpaye kaze abakristo bacu nabo batabashije guterana. Nawakaribisha wakristo wetu ambao hawakuwezeshwa kuhudhuria kubera iki kibazo turimo kwa sababu ya janga hili la corona tumondani cha COVID-19. Janga hili la corona, abari mu mago abakurikira ku murongo namwe wale ambao kwa nyumbani na watu wanatufuatilia kwenye mtandao, namwe ndavuze ngo murakaze n'Imana ibaheze umugisha. Nawakaribisha nanyi, Mungu awabariki. Dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya. Soma neno la Mungu katika kitabu cha Yesaya ibice 6 n'umurongo wa mbere wonyine nari gusoma hari ariko kubera mpamvu z'umwanya ndasoma umurongo umwe. Sura 6 na mstari wa kwanza, kwa sababu ya muda nitajaribu kusoma mstari mfupi. Hanyuma turangirize mu gitabo cha Zaburi, na alafu tutakamilisha kwa kitabu cha Zaburi ibice 121 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Sura 121 mstari wa kwanza pia na wa pili. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Some kwa jina la Yesu. Biblia yavuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Amen. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Amen. Zaburi 121. Zaburi 121. Hanyuma umurongo wa mbere n'uwa kabiri na mstari wa kwanza hadi wa pili. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Some jina la Yesu Kristo. Biblia yavuze ngo nduburira amaso yanje ku misozi, utabagwa kwanje kuzava he. Umurongo wa kabiri, utabagwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Imana ibagire neza mwakira ijambo ry'Imana. Mungu awatendee mema na mpokee neno la Mungu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka tulizungumze neno la Mungu. Twise ngo ambayo tumeita kuba mu buzima bwo kubona Imana. Kuwa katika maisha ya kumuona Mungu. Kuba umukristo uri mu buzima bubona Imana. Kuwa mkristo ambaye anapatikana ndani ya maisha ambayo anamuona Mungu. Kubaho imisi yose mu buzima bubona Imana. Kuwa kwa kila maisha ya kila siku ukimuona Mungu. Uko niko tuganira muri kino gitondo. Vivyo hivyo ndivyo tutazungumza asubuhi ya leo. Hanyuma tubona Imana ute? Je, tunamuona Mungu kivipi? Macho n'urugingo Imana yaduhaye rw'ingirakamaro cyane, ni sehemu ya mwili ambao Mungu ametupea ya thamani sana, adufasha kugira ngo tubashe kubona, ambayo inatusaidia kwa kutazama. Ubundi mu busanzwe kwa kawaida umuntu afite amaso y'uburyo bubiri. Mtu huwa anakuwa na macho ya namna mbili. Amaso aya agaragara, macho ambayo yanadhihirika, abasha kureba ibigaragara, yale ambayo yanaweza kuona mambo ya ambayo inadhihirika. Uburyo bwa kabiri, namna ya pili, habaho amaso y'imbere, na kuna macho ya ndani, ariyo maso y'umutima, macho ya kiroho, cyangwa se amaso yo mu bitekerezo, wala macho ya mafikara atagaragara gutya, ambayo haiziriki nje, ariyo turebesha ibitagaragara. Hayo ndiyo
Semeni amin. Amen. Kubera iki batabona Imana? Sababu gani hawamwoni Mungu? Ntabwo baba mu buzima, ntabwo bagira amaso abasha kubona Imana. Wao hawana macho ya kumtazama Mungu. Buri gihe Kwa nyakati zote babona ibigaragara gusa, wao wanaona mambo yazirikayo. babona idini, Wao wanaona dini, babona abanyamadini, wanaangalia watu wa madini. amaso yabo agarukiraho gusa, Macho yao huwa yanarudilia mahali hapo. ntabasha kurengaho ngo abashe kubona Imana. Haipiti mahali hapo ili imtazame Mungu. Kandi bamaze iminsi myinshi mu rusengero. Pia wana masiku mengi kanisani. Semeni amin. Amen. Hanyuma rero Baadaye, ushobora gutekereza ngo ese dushobora kubona Imana gute? je, unaweza kufikiria hapo, kujiuliza, kujiswali ya kuwa utamwona Mungu kivipi? Wanambaza ngo ese nimba wa mu rusengero kandi bagira amaso ni gute batabona Imana? Kweli utaniswali ukiniuliza, watu hawa wanakaa kanisani aje na hawamuoni Mungu? Uzasome mu gitabo cya Yakobo Utasoma kitabu cha Yakobo ibice 4 n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. mstari wa 4 hadi na yake ya 7 hadi 8. Yaravuze ngo, Amesema, aravuga ngo nimurwanya Satani akasema, na mkimpiga shetani nawe azabahunga, na atawakimbia. kandi ngo nimwegera Imana, Mkimkaribia Mungu, Imana nayo ngo izabegera. pia Mungu atawakaribia. Tubona Imana Huwa tunamwona Mungu mu buryo bwo mu mwuka, kwa namna ya kiroho, kubera ko sababu Imana ntabwo igaragara muke. Mungu hathiriki. Imana ni umwuka, Ni roho. n'abayibona bayibona mu buryo bwo mu mwuka. Wale ambao wanamtazama huwa wanamtazama kwa kiroho. Iyo dushakanye Imana n'umwete mu buryo bwo mu mwuka, Tafuta Mungu kwa bidii kwa namna ya kiroho, nibwo tubasha kubona Imana. hapo hapo tunamuona Mungu. Mwanditsi w'imigani Mwandishi wa Methali ibice 8 n'umurongo wa 17, 8 na 17. mugaragu w'Imana, Imana yari yarahaye ubwenge Salomoni. Mtumishi wa Mungu Sulemani ambaye Mungu amempea hekima. Imana yaravuze ngo Mungu amesema ya kwamba muri icyo gice, kwa sura hiyo yaravuze ngo nkunda abankunda, akasema, ninawapenda wanipendao, ngo kandi abantu bashakana umwete bose, na wale ambao wananitafuta kwa bidii, abo bose babasha kumbona, watu hawa wataniona. abo bose bazambona kubera kuko bafite umwete wo kunshaka. Hawa wataniona
usome ushaka uzarangiza icyo gice cyose. Ni vizuri usome ukimaliza sura hiyo yote. Bibiliya itubwira inkuru y'abatasi 12. Biblia inatuambia historia ya wazee 12 ambao walikuwa wanaenda kuangalia mahali fulani. Bagiye gutata Kanani. Walikuwa wanaenda kuangalia Kanani. Hanyuma bageze mu Abisirayeli bageze mu butayu. Wana wa Israeli walipofika jangwani, Musa Imana aramubwiye ngo utoranye abagabo b'ubwenge babasima baje gutata igihugu n'abateguriye Kanani. Mungu amemwambia Musa, andaeni wazee 12 wa hekima ambao wataenda kuangalia nchi hiyo ya Kanani. Biblia irambwira, Biblia ikaniambia ngo ibihumbi byose by'Abanyisirayeli ati maelfu yote ya wana wa Israeli baricara uko bangana mu miryango yabo 12, wakakaa kwa familia zao 12, bagenda batoramo umugabo umwe batoranyije mu muryango wose. walikuwa kichagua mzee mmoja ambao wamemchagua kwa familia yote. Sema amin. Amen. Hanyuma Baada batora abagabo bizewe 12, wakachagua wazee 12 waaminifu kandi ngo bizewe n'abantu bose. ambao wameaminika kwa watu wote. Bari bizewe kuri ibi bintu bingahe bikurikira. Walikuwa wakiaminika kwa mambo haya yafuatayo. Barabwiye ngo mutora abagabo bafite amaso mazima abona neza. Walisema chagueni mzee ambao yeye akona macho ambayo inaona vizuri. Badafite ikibazo cy'amaso mu buryo bwo kureba. Wale ambao hawana shida yoyote ya kutazama. Simbizi niba baranavuze wenda bafite n'amaso manini abona cyane. Maybe walisema wale ambao wana macho makubwa ambao yanatazama vizuri. Badafite wenda utwiso dutoya tudoshobora kubona kure. Wale ambao wana macho madogo. Ariko baravuze ngo mutora abagabo bafite amaso abona neza bazi kwitegereza badafite ikibazo cy'amaso. Kasema chagueni wazee wapelelezi ambao hawana shida yote ya macho ya kutazama. Batari impumyi z'amaso. Wao si vipofu wa macho. Kandi ikindi cya kabiri, Jambo la pili, ngo abanyabwenge bwo kugenzura cyangwa se bwo kwitegereza akantu kose. wenye hekima ya kuchunguza jambo lolote. Bafite kugenzura no kwitegereza. Wale ambao wataweza kuchunguza jambo lolote. Sema amin. Barabatora abagabo 12, barabazana ibihumbi byose baravuga ngo ngaba abagabo babizegwa bazi kwitegereza twatoranyije mu miryango yose bafite amaso kandi bintwari mu batume kuja gutata Kanani. Na wakawachagua wazee hao, wakawamulika taifa, wakasema hao ndio tumechagua ambao ni waaminifu, pia wenye hekima ambao wataenda kutupelelezea nchi ya Kanani. Ariko igitangaje, Ya kustajabisha, uko bagaragariraga amaso y'abantu, jinsi walikuwa kizilika mbele ya macho ya watu, ntabwo ariko Imana yabarebaga mu maso y'Imana. sivyo jinsi Mungu alikuwa akiwatazama mbele ya uso wake. Kubera ko mu maso y'Imana Kwa sababu kwa macho ya Mungu bagaragaraga nk'impumyi nk'abantu batazi kubona. wao walikuwa kizilika kama vipofu, watu hawajui kuona. Kubera ko babaga mu buzima Kwa sababu walikuwa ndani ya maisha bwo kutabona, bwo kubona ibigaragara. Amaso yabo yabaga mu buzima yo kureba ibigaragara. macho yao ilikuwa ndani ya maisha ya kuona mambo
Sema amin. Amen. Yoshua na Kalebu Joshua na Caleb babonaga ibintu bitandukanye, banavuga ibitandukanye n'ibyo ababo bavuze. wao walitazama tofauti na wenzio na wakanena tofauti na yale wenzio wamesema. Icyambere bavuze, Walisema jambo la kwanza, babonye Uwiteka imbere yabo ntibigera batinya Abanaki. wao walimuona Mwenyezi Mungu mbele yao na hawakuogopa Wanaki. Bari basanzwe mu buzima bwabo babona imbaraga z'Imana. Wao kwa maisha yao ilikuwa ni kawaida kuona nguvu za Mungu. Ababo bari basanzwe mu buzima busanzwe buryo bw'umubiri, Na wenzao walikuwa ndani ya kawaida ya maisha ya kimwili. bazi kwitegereza bagakora analize mu buryo bwo mu mubiri. Wao walikuwa wakitazama na alafu wanafafanua kwa namna ya kimwili. Babona Abanaki bagabo bakomeye barebare b'abanyamaboko. Wao walitazama kwa kimwili wakaona Wanaki majambazi warefu. Kandi niko byari bimeze. Na vivyo hivyo ilikuwa. Bari abagabo barebare b'abanyamaboko, byo nibyo bari babonye ko ari ukuri. Walikuwa ni wazee warefu pia jambazi. Ariko Yoshua na Kalebu Lakini Joshua na Caleb ntabwo bigeze bareba muri iyo angira babo babonye wao gabo. hawakutazama kwa namna hiyo, wenzio walitazama. Babonye imbere yabo Uwiteka. Wao mbele zao walimuona Mungu mwenyewe. Baba bibuka imbaraga z'Imana. Na wakakumbuka nguvu za Mungu. Babona nk'ubusa ntibabona nk'abanyamaboko. Hapo hapo waliwatazama kama nzige, hawakuona kama jambazi. Icya kabiri ababo bigeze kuvuga, Jambo la pili ambao wamesema wenzio, baravuze ngo uwo mudugudu wakasema kijiji hicho, ahubwo cyangwa se uwo mujyi, wakasema mji huo, baravuga ngo ni umujyi ukomeye ngo wubakishijwe inkike z'amabuye. walisema ya kwamba ni mji ambao ni mwenye nguvu, umejengeka na mawe. Ababo baravuze ngo nta nkike z'amabuye, inkike z'amabuye ababo baravuze ngo ntazo twabona. Wengine wakasema hatujaona minara, ukuta wa mawe, sisi hatujaona. Baravuze ngo ni abantu ngo badafite ikintu na kimwe kibakingira. Walisema hatujaona hata jambo moja ambalo linawakingia. Sema haleluya. Haleluya. Ntibigeze babona imbaraga n'ibikuta bibagose, babonaga kutizera Imana, baravuga ngo ni abantu badafite ikintu na kimwe kibakingira. Wao hawakuona nguvu ambazo zinawazingira, walitazama wakasema hawana jambo ambalo linawakinga. Amen. Amen. Ikindi babonye, Jambo lingine ambalo wametazama, ababo bibonaga nk'ihanzi imbere yabo. wengine walikuwa wakijitazama kama wao ni nzige mbele yao. Abagabo 10 bose baravuze ngo ni ukuri ngo twibonaga tumeze ngo nk'ihanzi, nk'amahanzi imbere yabo. Wazee 10 wote walishuhudia wakisema sisi tulijitazama tukaona kama tuko kama nzige mbele zao. Ariko Yoshua na Kalebu Lakini Joshua na Caleb baravuze ngo imbere yabo, walisema wao, avuga ngo Abanaki twababonaga nk'abantu boroheje nk'imitsima. sisi tuliwatazama tukaona wao ni wanyonge, ni kama ugali. N'abantu tutobana, n'abantu nukumira tudakanjije. Ni watu ambao tuwezi pigana nao, ni watu ambao tutawameza bila kutafuna. Sema haleluya. Haleluya. N'abantu badafite ikintu giteye ubwoba muri bo Abanaki. Hawana jambo ambayo itatutishia hata moja. Sema amin. Amen. Amaso y'abantu bari mu buzima bwo kubona Imana. Nayo ni macho ya watu ambao wako ndani ya maisha kumwona Mungu. Amaso y'abantu babaye mu buzima bubona Imana gusa. Macho ya watu ambao wamekaa kwa uzima kumwona Mungu. Babona positive. Huwa wanatazama jambo positive. Ntibabona ikintu negative. Hawatazami kwa namna Imana sira inanirike. Je, Mungu Nikitona nilima. kuna jambo ambalo litamshinda Mungu? Niyo maso cyangwa ni bwo buzima. Ndio maisha. Ayo niyo maso cyangwa ni bwo buzima. Hiyo ndio macho wala maisha. Umugaragu w'Imana Daudi yarabayemo. Mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa nayo. Sema haleluya. Daudi yarabaye mu buzima bwo kuragira. Daudi aliishi kwa maisha ya kuchunga. Umungeri w'intama. Yeye alikuwa mchungaji wa kondoo. Mu kiraro. Kwa zizi. Mu buzima gusa bwo kubona Imana no kuranya Imana no guhimbaza Imana. Yeye aliishi kwa maisha ya kumwabudu Mungu na Sema haleluya. Mu buzima gusa bwo kumva imbaraga z'Imana. alikaa kwa maisha ya kusikia nguvu za Mungu. Ubuzima bwari butandukanye kure cyane. Maisha ilikuwa tofauti sana. Amaso yari atandukanye kure cyane. Macho yake ilikuwa tofauti sana N'aya Sawuli. na macho ya kina Sauli. Niyo mpamvu umunsi umwe Ndio maana siku moja yigeze agera ku rugamba asanga Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli. alifika kwenye vita akapata Sauli na majeshi lake. Tuvuge ngo amin. Amen.
Tena amin. Amen. Yageze ku rugamba abamutumye. Alipofika vitani wakati walikuwa wakimtuma. Agezeyo ahurira na Goliath asohotse. Akafika akakutana na Goliath akitoka. Asanga Goliath ari igihangange Abisirayeli na Sauli batinya bose. Akampata Goliath, yeye ni jambazi ambapo wana wa Israeli na Sauli pia mfalme walikuwa wakiogopa. Yasohoka abantu bose bakirukanga bakihisha bakabona igitanga. Wakati Goliath alikuwa akitoka nje, wana wa Israeli walikuwa wakikimbia wanajificha. Sauli n'ingabo bakirukanga bakavuga ngo turatewe turashize ibicika biraba. Sauli na jeshi walikuwa wakikimbia wanasema tunakufa. Kubera ko ntibagiraga amaso yo kubona Imana. Kwa sababu hawakuwa na macho ya kumtazama Mungu. Sauli yari afite amaso. Sauli alikuwa na macho. Yari afite amaso yo kubona ingabo zikomeye. Alikuwa na macho ya kutazama jeshi lenye nguvu. Yari afite amaso yo kubona imbunda n'abasirikare bibi. Alikuwa na macho ya kutazama silaha na jeshi. Niyo mpamvu yagira ubwoba agahunga. Ndio maana yeye alikuwa na oga anakitoroka. Sema haleluya. Amen. Ariko Dawudi umugaragu w'Imana wabaye mu buzima bwo kubona Imana. Lakini Daudi mtumishi wa Mungu ambaye ameishi kwa maisha ya kumtazama Mungu. Tigeze abona Goliath igihangange gikomeye. Yeye hakumtazama Goliath kama jambazi ambaye anamtishia. Yarabwiye Goliath asohotse. Goliath alipotoka aliwaambia ayimokoje. Alipowatusi Daudi arahagarara avuga ngo igitangaza kiraba. Daudi akasimama kimarika akasema maajabu. Uyu muntu basha agatinyuka agatuka Israeli n'Imana ya. Je, ni mtu gani ambao yeye hana uoga wa kutusi Mungu wa Israeli na taifa lake? Naramubwira ngo teteka Daudi. Kamwambia nyamaza. Teteka twakuzi. Kasema nyamazeni tunakujua. Waramenyereye warigeshe. Umezoea. Yari kureka kuti nibwo bwari ubuzima bwiwe. Na Daudi hangeacha kusema hivyo sababu ilikuwa ni maisha yake. Nibwo bwari ubuzima bwiwe bwo kubona Imana. Hiyo ndio ilikuwa maisha ya kumtazama Mungu. Amira ngo Goliath no mutera nkamwica ubunye. Akawaambia Goliath huyo nitaweza kumpiga na kufa. Sauli aramubwira ngo wobigeza gute? Sauli akamuuliza, je, utafanyaje? Amubwira ngo nabaye mu buzima bwo kuragira. Amen. Akamwambia niliishi kwa maisha ya kuchunga kondoo. Intare cyangwa idubu sasa. Na wakati ndugu wala simba wakati walikuja kumshika mwana kondoo. Zaza gufata umwana w'intama. Wakati zilikuwa nakuja kumshika mwana kondoo. Wakaifata mukagenda mukayishanyagura. Nilikuwa nikichukua na alafu naikata. Mukayicamo mukayaka umwana w'intama. Nairarua natoa ndani mwana kondoo. Sema haleluya. Amen. Aramubwira ngo ubwo nibwo buzima nabayeho. Akamwambia hiyo ndio maisha niliishi. Ubwo buzima bumpesha gutera Goliath nkamwe. Na maisha haya yatanisababisha kumuua Goliath. Nta gitangaza kiriho Goliath n'igiki. Hakuna jambo ya kustajabisha Goliath ni mtu bure. Sema amin. Amen. Amwicisha kubera kuba mu buzima bwo kubona Imana. Daudi alimuua Goliath sababu yeye alikuwa anaishi kwa maisha ya kumtazama Mungu. Aramutsinda. Na akamshinda. Niyo maso. Haya ndiyo macho. Ni nabwo buzima. Ndiyo maisha. Umugaragu w'Imana. Mtumishi wa Mungu. Elisa. Yabaye. Alikuwa ndani. Semeni haleluya. Elisa yabaye mu buzima bwo kubona imbaraga z'Imana. Elisa aliishi kwa maisha ya kumtazama kuona nguvu za Mungu. No, abana n'umuntu utarahumuka amaso. Na alafu yeye aliishi na mtu ambaye haja. Sema haleluya. Kiasi yari umuntu gusa ujana na Elisa. Yes, alikuwa ni mtu ambaye anatembea na Elisa. Ariko ubuzima bwiwe butarahinduka n'amaso yatarahinduka. Lakini maisha yake na macho yake ilikuwa bado haijageuka. Yabonaga ibisanzwe gusa. Yeye alikuwa akitazama mambo kawaida. Ntiyigeraga amaso yo kubona ibidasanzwe. Yeye hakuwa na macho ya kuona mambo ambayo si ya kawaida. Abona ibisanzwe umunsi umwe. Mmoja akatazama ya kawaida. Arirukanga aja kubwira Elisa. Akakimbia akamwambia Elisa. Amubwira ngo igitangaza kirabaye Elisa we. Akamwambia ajabu imetokea. So kureba amagari n'amafarasi biri hano hano. Angalia nje, uangalie magari na mafarasi ambayo inatuzunguka. Turafashwe turashize. Tunakufa tutashikwa. Elisa aramubwira ngo Gehazi we. Elisa akamwambia Gehazi. Icompa Imana ikaguhumura amaso. Ni heri Mungu akufunue macho. Imana iyo yari igufashije iguhumura amaso. Ni heri Mungu akusaidia akukufushe macho. Ubone amagari n'amafarasi byaka umuriro bituzungura. Na uyaone magari na mafarasi ambayo inawaka moto ambayo inatuzunguka. Tiwari gutinya bino uhare. Haungeogopa yale ambayo unayatazama. Abantu baba mu buzima bwo kubona Imana. Watu ambao wanakaa kwa maisha ya kumtazama Mungu. Hari amahame y'ubuzima bw'Imana bagendera.
Satani. huwa inatazama nguvu za shetani. Tubona imbaraga za Satani. Inatazama nguvu za shetani. Kandi barangiza kubona imbaraga za Satani. Na wakitazama nguvu hizo, akaba arizo bamamaza. Na nguvu hizo ndio wanatangaza. Bakananirwa kwamamaza ubwami bw'Imana. Na wanashindwa kutangaza ufalme wa Mungu. Bahora bavuga bamamaza, bahora bavuga ngo abarosi. Huwa wanatangaza kila mara wakizungumza wachawi. Baramamaza ubwami bwa Satani. Wao wanatangaza ufalme wa shetani. Bakagira ngo baramamaza ubwami bw'Imana. Wanafikiria wanasema kwamba wanatangaza ufalme wa Mungu. Nta buzima bwahindutse bwabonye Imana. Hakuna maisha ambayo imegeuka imemuona Mungu. Bwo uvuga ubwami bw'umwijima. Ambayo itazungumza itanena ufalme wa giza. Buhora buvuga ubwami bw'umuco bw'Imana. Huwa inatangaza kila mara ufalme wa nuru wa Mungu. Ntibahora bavuga ngo abasambaye. Hawazungumzi kuhusu washerati. Bavuga bakishishwa abana b'Imana. Wanazungumza kuhusu wale ambao wameokolewa wana wa Mungu. Mukamwa kabo nta kwamamaza abajura n'abana. Kinyatao hawajatangaza wazinzi na waezi. Bamamaza ubwami bw'Imana. Wanatangaza ufalme wa Mungu. Itakabiri kibaranga. Jambo la pili ambalo inawazirisha. Bagaragaza icyubahiro cy'Imana mu buzima bwabo. Huwa wanazirisha utukufu wa Mungu, heshima ya Mungu. Icyubahiro ni icy'Imana iminsi yose mu buzima bwabo. Heshima ni ya Mungu kila mara kwa maisha yao. Kuko basanze icyubahiro kiri mu Imana gusa. Kwa sababu wamegundua ya kwamba heshima iko ndani ya Mungu. Ntabwo baba mu buzima bwo kwivuga no kwiyemeza. Wao wako ndani ya maisha ya kujisema na kujisifia. Tiba hawajisifu hata siku moja. Na wabishira heshima na rimwe. Wanatangaza ufalme wa Mungu. Hivyo bamamaza ubwami bw'Imana. Bavuga icyubahiro cy'Imana gusa. Huwa wanatangaza utukufu na heshima ya Mungu. Gatatu baba mu buzima bwo gusohoza ubushake bw'Imana. Jambo la tatu wako ndani ya maisha ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Nibyo Yesu yabwiye abigishwa be. Vivyo hivyo Yesu amewaambia wanafunzi wake. Muri Matayo. Katika kitabu cha Mathayo. Arabwira ngo nimusha gusenga. Kasema mkitaka kuomba. Muzamuvuga ngo ubwami bwawe buze. Museme ufalme wako uje. N'ubushake bwawe bugire gute. Pia na mapenzi yako yafanyike. N'icyubahiro kibica. Icyagutekanye. Na utukufu. Mwamamaze Imana. Jameni, tangazeni ufalme wa Mungu. Muvuge gukomera kw'Imana. Sema nguvu za Mungu. Muve mu kwamamaza ubwami bw'umwijima. Tokeni kwa kutangaza ufalme wa giza. Mu guhinduka uko nguko. Hivyo ni kugeuka. Ko niko guhinduka tukaba mu buzima bwo kubona Imana. Hivyo ndio kugeuka na kuwa ndani ya maisha ya kumwona Mungu. Iyo duhindutse na tukigeuka, iyo tubonye Imana, kuko iyo tubonye Imana tukimwona Mungu, kwa sababu tukimwona Mungu ubuzima bwacu automatically burahinduka. Maisha yetu directly huwa nageuka. Igihe cyose umuntu abashije kubona kurabagirana kw'Imana no kwera kw'Imana, nyakati zote Mungu akiona uzuri wa Mungu na uwepo wa Mungu, ahita yireba akabona integekewe ziwe. Huwa anajitazama na naona unyonge wake na udhaifu wake. Niyo mpamvu Yesaya yavuze, ndio maana Yesaya amesema, ari matekereza kukuje umwami Uziya. Alipofikiria jinsi ya mfalme Uzia, ari matekereza ibibaya ku mwami Uziya, alipofikiria yale ambayo yametokea kwa mfalme huo, ngo ararama akaangalia juu, kubiteje ubabona ina, alipotazama akamwona Mungu, avuga ngo mbonyisharoje umuntu w'umunyamwanda, akasema ni ajabu kwa sababu tunaona Mungu mimi mwenye ambaye na midomo ambayo inachafuka. Yesaya umuhanuzi w'Imana. Yesaya alikuwa ni nabii wa Mungu ukomeye cyane, nabii ambao ni wajabu. abona integeke ziwe, yeye akaona udhaifu wake, ariko ubu nyine lakini kwa siku abantu ari mu kugira akantu kangana gutya yakora. Mtu anafanya kitu kidogo tu kubera kuko atarabona Imana, kwa sababu hajamwona Mungu, akumva ko ari mu buzima ari hejuru, ari igitangaza. Yeye anajifisia akisikia kama ako juu sana, amefanya mambo ya ajabu. Tiyo shobora guca bugufi, yeye hawezi nyenyekea kubera ko ntibarabona Imana, kwa sababu hajamwona Mungu. Nibabona Imana ubuzima bwabo musubu, nibabona Imana ubuzima bakabona Imana, wao wakiona Mungu maishani mwao bazabona integeke zabo, wataona udhaifu wao, bazaca bugufi na watanyenyekea, bazamamaza ubwiza bw'Imana, watatangaza utukufu wa Mungu, bazagaragaza icyubahiro cy'Imana, watadhihirisha heshima ya Mungu. Musi umwe mmoja Abayuda Wayahudi bafashe Stefano, wamemshika Stefano, baramushana ngo hijya kumuhana kumwica, wakampeleka nje ya mji ili wamuue. bari kumukubana bamutera amabuye, walipomvuruta
kera chuki ya dhamani. ngo bigeze kubagira nabi yaro Wakati tulikuwa huko kwetu walitutendea mabaya. ahandi mwaye mukabzi faranga ati yamusho Wengine ati amemwazima pesa na kumlipa. abandi ngo bafite ibyo baza bapfa ngo n'abagore babo. Wengine ati bibi zao hawazungumzi vizuri. Hanyuma tukaza hano tukasirimba ngo ko turaramya Imana, ko turavuga Imana. Alafu tunakuja mahali hapa tunamchezea Mungu ati tunamwabudu Mungu na kumsifu. Tutababarira abatugiriye nabi. Na tusamehe wale ambao wametutendea mabaya. Kuri kw'Imana. Ukweli nuko tutarabona Imana. Ni kwa sababu hatujamwona Mungu. Ariko umunsi twohinduka ubuzima bwacu ukabona Imana. Lakini tukigeuka maisha yetu na mtazama Mungu. Twababarira abantu batugiriye nabo. Tutasamehe wale ambao wametutenda mabaya yote. Yesu wenyine yarabivuze. Yesu mwenyewe amezungumza. Avuga ngo mubabarira. Akasema sameheana. Mubabarira babagiriye nabi. Usamehe wale ambao wamewatendea vibaya. Kuko naje nababarira. Kama jinsi mimi nimewasamehe. Harabwira ngo umuntu naza gutanga ituro. Akasema mtu akikaribia kutoa sadaka, akibuka kuko hari itafana mugenzi we. Na alafu anakumbuka kama kuna jambo ambao wamezozana na mwenzie. Alisubirane. Sadaka hiyo asipeane, arudi nayo. Agende yegere mugenzi we. Amkaribie mwenzie. Amubwire mumbabaje. Namwambie nisamehe. Twarakoba. Tumekorogana. Uze gutanga ituro. Alafu baadaye ulete sadaka utoe. Ubone kuba mu buzima bwo kubona Imana. Na uishi ndani ya maisha ya kumtazama Mungu. Bitaru. Kama si hivyo, haba nubwo umara imyaka 1000. Ingalao umalize miaka 1000, uzaba mu buzima bwo kubona idini n'abanyamadini. Utakuwa ndani ya maisha ya kumuona dini na wenye madini. Tuzaba mu buzima bwo mu itorero kubona Imana. Hautakuwa ndani ya maisha kanisani kumwona Mungu. Bavandimwe bene data. Ndugu wapendwa, icyamba ni heri icyamba tukaba mu buzima bwo kubona Imana. Ni heri tuwe ndani ya maisha kumwona Mungu. Kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Ili maisha yetu yageuke. Ntabwo ubuzima bwacu bushobora guhinduka nari. Maisha yetu haiwezi badilika kamwe. Kubera kubwiriza cyane. Kwa sababu ya kuhubiri sana. Kubera kuririmba cyane. Sababu ya kuimba sana. Kubera gutanga amaturo cyane. Kwa sababu ya kutoa zaka zetu. Kubera kuba imbere y'Imana cyane. Kwa sababu ya kuwa mbele za Mungu sana. Ushobora kuba hano tukubona hano nguri imbere y'Imana. Tutaweza kuona tuko hapa mbele za Mungu. Umeze nk'abagabo 10 abanyisiraheli bari batoye ngo nibagende bafite amaso yo kubona. Wewe ni kama unafananishwa kama wale wazee 10 ambao wana wa Israeli walichagua ili waende wapeleleze nchi ya Kanaani. Bari muri mu buzima gusa bw'umwishima. Kwa maisha tu ya giza. Utarahinduka nari. Maisha ambayo haijageuka kamwe. Ntamucura uraseruka mu buzima bwawe. Hakuna nuru ambayo imeshangazia maisha yako. Sema haleluya. Kuko Biblia irambwira. Sababu Biblia Biblia irambwira ngo umucyo n'umwijima zobana gute. Biblia inaniambia, je, giza na nuru itakuwa hapa ina ushirika gani? Bishoboka umucyo n'umwijima. Haiwezekani nuru na giza ikae mahali moja. Umunsi umucyo wamuritse muri wewe. Siku ambao nuru itamulika ndani mwako. Ukabona Imana. Naona mwana Mungu. Umwijima uzohunga muri wewe. Giza itatoroka ndani mwako. Uzohinduka. Na utageuka. Sema haleluya. Amen. Kubera iki? Kuko kwa sababu Satani kintu cha mbere arwanya ari kurwanya n'ubunyuma. Shetani jambo la kwanza muhimu ambao anagombanisha pia anagombanisha hadi leo. Nukugira ngo abantu babeho batabona Imana. Ni ili watu wakae ndani ya maisha ambao haimuoni Mungu. Waba mu rusengero ndakibaza kurekereje mu rusengero. Agiye atakuacha atakuruhusu uende kanisani. Akure kutanga amaturo. Na anakuruhusu utoe sadaka. Akure kuje muri veye. Anakuruhusu uende kwa kesha. Akure utanga amafaranga y'inyubako. Anakuruhusu uende upeane pesa la majengo. Ariko kiri mu mwijima. Lakini ubaki ndani ya giza. Utarabohoka. Wewe bado hujafunguliwa. Utarareba amaso atarahumuka. Na macho yako bado hayajafunguliwa. Mubone Imana. Ili mtazame Mungu. Uhumuka gutya. Lakini na ukiona ukabona Imana gutya. Na unamwona Mungu vizuri. Uwo musi uzabusezerera Satani. Siku hiyo utamwaga Shetani. Sema haleluya. Hanyuma rero afatiye abantu muri ako kagozi. Shetani sasa anashikilia watu hapo. Anafatiye anga kusamba tube mu buzima bwo mu kanisa. Anawashikilia mahali hapo ili mkae ndani ya maisha kuja kanisani. Tube mu buzima bw'idini. Maisha ya kidini. Tube mu buzima bw'ubudiakoni. Maisha ya kuwa mshemasi. Tube mu buzima bw'ubupasteri. Maisha kuwa mchungaji. Tube mu buzima bw'ubukontable. Kuwa ndani ya maisha ya mchungaji. Tube mu buzima bwo gukora imirimo yose mu kanisa. Ndani ya maisha ya
Sema amin. Amen. Ubuzima bwo mu ikanisa budahindutse Maisha kanisani ambayo haibadiliki. nibwo Satani afatishije abantu. Hiyo ndiyo shetani anashikilia watu na hiyo. Rimwe na rimwe Mara moja niyo mpamvu usanga abantu bananirwa no gukorera Imana bari mu ikanisa. ndio unagundua unapata watu wanashindwa kumtumikia Mungu na wakiwa kanisani. Kubera ko ntibabashe gukora ntibarahinduka. Kwa sababu hawawezi kumtumikia Mungu sababu hawajageuka. Aravuga ngo iyi cyacu ngiye gutanga ngiye kugiheza la. Anasema fungu la 10 ambalo ninalo nitalitoa. Sema amen. Ituro rikomeye. Sadaka ambayo ni nzuri. Ngiye kuyiheza abantu ngo bazi ifaranga zangu. Ati nataka niwapee watu ili wale pesa zangu. Kazi kwa nini tuzisema? Hajui kama anataka kumpea Mungu. Kazi kwa kile cyacu magiye gutanga. Hajui kama fungu la 10 ambalo anataka kutoa ari chima ni ya Mungu. Umunsi Yesu Kristo avuka, Siku ambayo Yesu Kristo amezaliwa, biyambye ngo abanyabwenge bashanye ngo amaturo ngo n'ibintu byiza by'agaciro bikumura neza ishome n'ibiki ngo babishaka kuramya umwami Yesu. Biblia inaniambia kwamba wamajusi walichukua mambo ya thamani, fedha na manemane, wakaenda kumwabudu Yesu. Babishaka kuramya umwami Yesu. Wakachukua hayo kwa kumwabudu Yesu. Kuko bari babonye umwami wabo. Kwa sababu walikuwa wamemwona mfalme wao. Impamvu tunanirwa gukora turabona Imana. Inasababisha sisi tusiweze kutumika kazi vizuri sababu hatujamwona Mungu. Turacabona kuko ugiye guheza runaka. Macho yetu yanatuambia kwamba tunataka kumpea mtu fulani. Mu izina rya Yesu tubone Imana. Jina la Yesu tumuone Mungu. Uracabona kufaranga za ugiye kuviyeza ngo tutano ngo zikore. Na unaanza kufikiria unauliza, je, pesa hizi zinaenda kufanya kazi gani? Sibya. Haya. Icyaba nuko umwami warangiza ukamuramya ukagenda. Yego. Yale ambayo yanakuhusu ni kumwona mfalme na alafu na mwabudu na unaendelea zako. Tukananirwa kubera ko tutabona Imana mu kanisa. Tunashindwa hayo sababu hatujamwona Mungu kanisani. Titwovyibashisha. Hatuwezi jiwezesha. Titwovyibashisha na gato. Hatuwezi jiwezesha hata kidogo. Kubera kuko tukiri muri ubu buzima n'uyu mubiri. Kwa sababu tukiwa ndani ya maisha haya ya siku za leo, tukiri n'aya maso yacu, tukiwa na macho haya, tidushobora na rimwe kuzibashisha. Hatuwezi kama kujiwezesha. Tuzabyibashishwa igihe twahindutse tukava muri uyu mubiri tukava muri aya maso. Tutaweza tukitoka mwili huu kwa macho haya. Igihe twahindutse tukava muri uyu mubiri. Tukitoka kwa mwili huu. Hanyuma tukava no muri aya maso. Na alafu tunatoka kwa macho haya. No wavuga ati uyu mubiri tuzawambura gute tukiri hano munsi. Je, utajiuliza mwili huu tutauvua kivipi tukiwa duniani hii? Uyu mubiri rero, mwili huu ntabwo ngubwiye ngureke kuba Benjamin cyangwa ureke kuba runaka. Sijakwambia usiwe Benjamin wala mtu fulani. Kandi sikubwira ngo kizamo nogora y'amaso. Na sijakwambia utoe macho haya. Hoya. Yagumana y'amaso. Baki na macho hayo. Gumana n'uyu mubiri. Baki na mwili huo. Ariko ba mu buzima. Lakini iweni ndani ya maisha. Ko kuzamuka gushaka kubona Imana. Ya kupanda juu ili umtazame Mungu. Kugira ngo umunsi wabonekewe n'Imana. Ili siku ambao utamwona Mungu. Uzagira uyu mubiri n'amaso. Utakuwa na mwili huu na macho haya. Ariko uzongererwa n'andi maso n'undi mubiri. Lakini utapewa na macho yingine na mwili mwingine. Sema amen. Amen. Uzahishurirwa ubona n'amaso adasanzwe. Utafunuliwa na utakuwa na macho ambayo si ya kawaida. Amaso azaza kwereka ibintu bidasanzwe abandi batabona. Yale ambayo atakuonyesha mambo si ya kawaida watu ambao hawatazami. Sema amen. Akwereka iby'umwuka. Ya kiroho. None twobigenza gute? Je, tutawezeshwa haya kivipi? Kakundi twobigenza ni kuri ya Sulemani yavuze. Tutayaweza kama jinsi Sulemani amesema. Imana tuzayibona igihe cyose. Mungu tutamtazama kwa mara yote. Twazamuka umusozi ambao tukipanda mlima tukaja kuishaka mwete. Tukienda kuitafuta kwa bidii. Aho uzamuka umusozi ukagenda gushaka Imana mwete. Ukipanda mlima na kumtafuta Mungu kwa bidii. Icyo gihe uzayibona. Kwa wakati huo utaipata.
mahali hapa tukingana na tufanye vibanda, twubake tujenge, tugume ku musozi. tubaki kwenye mlima. Amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Iyo byari bishobotse Ingekuwa heri twubake tukingana tujenge mahali hapa, tugume hano ku musozi, tubaki mlimani, tureke gusubira mu bundi buzima tusirudi kwa maisha ya kawaida, kubona ibisazi maisha ambayo ya kutazama ya mambo ya kawaida, kuko ibyo tubonye kwa sababu yale ambayo tunayatazama ni ibidasanzwe, ntawe kwifuza kubivaho. si mambo ya kawaida. Hakuna mwenye atatamani kutoka ndani, igitaramo cyo cyaba, kwa sababu kesho ilitokea hapa. ariko ubu nyine Kwa nyakati hizi abantu bari mu kubanga bagira barenza amasaha mu kanisa, watu huwa wanapitisha kama masaa kidogo kanisani, n'ubundi sinzi ukuntu bakakwereka, alafu wanakuonyesha Wakristo, bakaza bakwereka gutyo wanakuonyesha amasaha yawe ati muda umetimu. tibari mu buzima bwo kubona Imana. Wako ndani ya maisha ya kumtazama Mungu. Simvuze ngo abantu bazabica amasaha, Sijasema ati watu wazidishe masaa, ariko icyo mvuze umwuka yomanuka tukabona Imana. yale ambayo nimezungumzia, Roho Mtakatifu akishuka na alafu tunamwona Mungu, titwogira gutyo, hatuwezi ionesha masaa, ahubwo twovuga ngo igitaramo gikomeze, bali tutasema na tuendelee na ibada. igitaramo kiduruke. Petero ndigeze arambirwa ku musozi haba na gato. Kina Petro yeye hakuchoka na muda wa mlimani. Hiyo alimavuga ngo twubake tugume hano. Yeye amesema tujenge na tubaki. Ta stress zo kuvuga ngo tugende gusanga abakiriye kandi bari babasize. Hakutamani kurudi kukuta wenzio ambao walikuwa wakibaki chini huko. Stress alimavuga gusa ngo tugume hano tugume tubone ubwiza bw'Imana. Yeye alikuwa anafurahia kubaki mahali hapo na kutazama uzuri wa Mungu. Noneho Sasa umugambi w'Imana Paulo, mtumishi wa Mungu Paulo yigeze kubona Imana. yeye amemwona Mungu. Avuye ku masamu. Alipotoka kwa njia kwenda Damasco. Noneho ayibutse umuco w'Imana umutunguye abona Imana. Na nuru ya Mungu ikamkujia kigafla akamwona Mungu. Avuga amagambo akomeye cyane. Akasema mambo ya ajabu. Aravuga ngo Akasema amaze kubona Imana, alipomwona Mungu, aravuga ngo ese twokuvaho tukaja kuri. akasema je, tutatoka kwako na tuelekee wapi? Kwa hiyo ufite amagambo meza. Wewe ndio una maneno mazuri ya faraja. Twova kuri Yesu ngo tuje he. Je, tutatoka kwa Yesu twende wapi? Niye yandi twobona ibyiza nk'ibi. Ni mahali gani ambapo tutaona mambo mazuri kama hapa? Niye yandi twobona umunezero nk'uyu. Ni mahali gani tutaona furaha kama hapa? Niye yandi twobona amahoro nk'aya. Ni mahali gani tutaona amani kama haya? Niye yandi twobona ubutunzi nk'ubu. Ni mahali gani tunapata utajiri kama huu? Butagira akagero. Utajiri ambao ni wa kiwango ya juu. Niye yandi twobona izindi mbaraga. Ni mahali gani tutapata nguvu? Ni muri aramubwira ngo ni muri wowe gusa. Kasema ni kwako tu peke yake. Twokuvaho tukaja kuri. Tutatoka kwako tuelekee wapi? Hata rafiki wa nini? Wakosi. Ndugu inshuti za bura. Sema amin. Amen. Hata rafiki wakose tutaamini tu. Alafu ndugu inshuti za bura tuzaguma mtwize. Yobu yigeze kugira amaso yo kubona Imana. Ayubu alikuwa na macho ya kumtazama Mungu. Aravuga ngo nuko inshuti zondeka. Akasema ingalao marafiki wanitenge. Sinumva nubwo ibyago zonzaho. Ingalao shida zinikujie. Shobora barime kukure. Siwezi kuacha kamwe. Narakubona. Nimekuona. Amen. Amaso ya. Macho yangu. Atarayundi zo kwirebera n'amaso yanjye. Amen. Atarayu. Macho yangu peke yangu nitakutazama bila macho ya mwingine. Ibyiringiro byanje nakumenyemo, umwuka nakubonyemo. Matumaini yangu ambayo nimeyatazama kwako, Nzabimanukana mbigera nikuzimu. nitashuka nayo kuzimuni. Sinokure. Siwezi kuacha kamwe. Paulo arongera aravuga. Paulo akasema tena. Aravuga ngo se nikico dutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Akasema je, ni nini ambayo tutenga na upendo wa Kristo? Ababonye Imana nikico bakura nikico dukura muri bo. Wale ambao wamemwona Mungu, ni jambo gani ambapo itatutenga na upendo wa Mungu? Aravuga ngo se n'ubukene bwo tuma tukureka. Akasema je, ni umaskini? Aravuga ngo cyangwa n'ubutunzi. Je, ni utajiri? Aravuga ngo se n'ukugwara cyangwa ni n'ubukene.
Je, ni kugonjwa wala maskini? Aravuga ngo ntanaki. Asema hakuna hata kimoja. Nta kimwe cyotuma tureka kugukunda. Hakuna jambo ambalo itasababisha tuache kukupenda. Ndabifuriza torero ry'Imana. Ninawatakia kanisa la Mungu kuba mu buzima bwo kubona Imana. kuwa ndani ya maisha kumwona Mungu. Tuve mu buzima bwo bw'ikidini. Tutoke ndani ya maisha ya kidini. Tuve mu buzima bwo kubona abandi. Tutoke ndani ya maisha kutazama wengine. Ureke kubona abandi. Tusitazame wengine. Yesu aravuga ngo nigute umuntu nguzureba ngo agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Yesu amesema ni namna gani wanatazama jambo ambalo liko ndani ya jicho la mwenzio. Aramubwira ngo ntubashe kubona umugogo uri mu jisho ryawe. Na usitazame mti ambao uko ndani ya jicho lako. Nuko impamvu tuza tubona abandi. Inasababisha kutazama wengine. Hama niri ruhande rwa uzubona. Haujamuona Mungu karibu yako. Ubuzima bwawe uracyari ubwo kubona abandi. Maisha yako bado ni maisha ya kutazama wengine. Tibuhinduka rero ntibuteze guhinduka. Sio maisha ambayo imebadilika na haitabadilika. Tibwihana kubera ko bubona gusabana. Wao hautubu sababu unaona tu Mungu. Aro gusabana abantu. Huwa unatazama tu watu. Kwezi kugashira amaso yiwe usayatumbiriye kubana. Na mwezi inaisha macho yake akitazama tu watu. Daudi yari twasomye. Mahali tumesoma Daudi. Daudi yavuze ngo ndumurira amaso yaje ku misozi. Daudi amesema ninatazama macho yangu kwenye milima. Avuga ngo se gutabama kwanje kuva akasema je, msaada wangu utatokea wapi? Avuga ngo gutabama kwanje kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Akasema msaada wangu unatoka juu mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi. Amaso yaje nerekeje. Hakuna mahali pengine macho yangu wanatazama. Nishobora kureba. Hakuna mahali pengine nitatazama. Amaso yaje ndahanze ku Uwiteka gusa. Macho yangu ninamtazama Mwenyezi Mungu. Niyo mpamvu. Ndiyo maana Imana yavuze ngo nabonye umugabo umeze nk'uko umutima wawe. Mungu mwenyewe amesema nimemuona mtu ambaye ana roho kama nipendavyo. Daudi umugabo w'Imana. Daudi mzee wa Mungu. Imana inavuga ngo nukuri. Mungu akasema kweli. Ije kumwimika. Wakati alikuwa anataka kumtawaza. Yabwiye Samuel. Amemwambia Samuel. Aramubwira ngo ugende mu rugo kwa Isaka. Akamwambia enendeni kwa familia ya Isai. Nabonye umuntu umeze nk'uko umutima waje. Nimejichagulia mtu ambao ako kama jinsi nitakavyo. Uwo niwe mfise ngo kugira ngo abe umwami wa Israeli. Huo ndio nimechagua ili awe mfalme wa Israeli. Umutima wiwe ntuzureba handi. Roho wake haitazami mahali pengine. Ubuzima bwiwe n'amaso yiwe ntazareba kando. Maisha yake na uzima wake hauangalii kando. Yengeza urani kibazo gikomeye guca. Yeye alikuwa akikumbana na shida. Akirukanga akavuga ngo igisubizo kirahari. Na alikuwa akikimbia anasema kuna mahali kuna jibu. Igisubizo kuri Uwiteka waremye ijuru n'isi. Jibu liko kwa Mungu waziumbaye mbingu na nchi. Niwe mutabazi waje. Yeye ndiye msaada wake. Akavuga ngo niwe bwihisho bwaje. Pia yeye ndiye ngome nikifichana. Yaravuze umunsi umwe ngo bari mu bwihisho bwisumba zose. Amesema wale ambao wako ndani ya kivuli cha Mungu. Sema haleluya. Kama si numwe wabanyeganyeza ngo bakuremo. Hakuna adui yeyote ambao atawatisha ili awatoe ndani. Turi muri Kristo Yesu. Sisi tuko ndani ya Kristo. Ubuzima bwacu bubona Imana gusa. Maisha yetu wanatazama Mungu pekee yake. Ubuzima bwacu bwarahindutse. Maisha yetu ubuzima bwacu bwo kubona imbaraga n'izima ni ya kutazama nguvu za Mungu. Amaso yacu ntakindare. Macho yetu haitazami jambo lingine. Ariko Yobu nawe yavuze neza cyane. Na Ayubu pia amesema vizuri. Yaravuze ngo amaso yanjye ngo ntazigera areba ngo abakobwa. Macho yangu nasezeranyije n'aya maso yacu. Ayubu amesema nimeagana na macho yangu kutazifuza ibibi, kutamani mabaya, kutareba ibibi, kutazama mabaya. azabona gusa imbaraga z'Imana. Wanatazama tu nguvu za Mungu. Ariko igitangaje inayostajabisha torero ry'ubunyi, kanisa la leo, bakristo b'ubunyi, wakristo wa leo haba mu buzima bwo kutabona Imana, wako ndani ya maisha ambayo hamuoni Mungu, baracyari mu mwijima w'icuraburindi, wako ndani ya giza, baracyari mu mwijima, wako ndani ya giza kubera kutahumuka ngo tubone amaso Imana, kwa sababu wao hawajafunguliwa macho ili waone Mungu. Umunsi twahumutse tukabona Imana, siku tutamwona Mungu, tuzatandukana n'umwijima burundu, achana na giza, tuzaba tugiye mu buzima bw'umuco bwo kuramya no guhimbaza Imana, tutakuwa tumeingia ndani ya uzima wa nuru wa kumwabudu Mungu na kumsifu, tuzaba tugiye mu buzima bwo gukora
imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Tutakuwa tuko ndani ya maisha ya kutenda kazi zote nzuri ndani ya Kristo Yesu. Kuko turabona Imana. Kwa sababu tunatazama Mungu. Kuko amaso yacu ndahangare. Kwa sababu macho yetu haitazami mahali pengine. Arikureba Imana. Bali anatazama Mungu. Ubuzima bwacu bwarahindutse. Maisha yetu yamegeuka. Yahindutse bwahinduwe no kubona Imana. Imegeuka kwa kuona Mungu. Bwahinduwe n'imbaraga zikomeye z'Imana. Imegeuka na nguvu za Mungu. Ndabifuriza torero ry'Imana. Ninawatakia kanisa la Mungu. Ndabifuriza abakristo bene data. Ninawatakia wakristo wapendwa. Abari hano muri kunyumva kino gitondo. Wale ambao wananisikiliza. Abari hirya bari kutukurikira muri kino gitondo. Wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao. Ndagusaba ngusaba Imana. Nakuomba na kusimuombe Mungu. Ikuzuze umwuka wera w'Imana. Kujaze Roho Mtakatifu. Ubashe kuba mu buzima buhindutse bwo kubona Imana. Ili ukae ndani maisha bali kuona Mungu. Itoba kondo isige ku maso yawe. Na Mungu achukue udongo ardhi ili apate. Yongere kuremera n'imaso mashya. Na ikupee macho mapya. Kubera ko Dawudi yigeze kubivuga. Sababu kina Daudi ameyazungumza. Aravuga ngo umutima waje urashaka. Akasema moyo wangu umezeka. Ndifuza ko wondenera undi mutima mushya. Ninatamani uniumbie moyo mpya. Aya maso yawe nibatabona Imana. Kama macho yako hayamtazami Mungu. Saba maso abasha kubona Imana. Omba macho ambayo itamtazama. Saba ubuzima bwo kubona Imana. Omba uzima ambao na Mungu. Saba ubuzima bwo guhinduka. Maisha ambayo yanageuka. Saba ubuzima bufite impinduka. Maisha ambayo yanakugeuka. Kugira ngo ubashe kubona Imana. Ili uone Mungu. Sema haleluya. Amen. Atari uzahora uwa kawaida gusa wo kubona ibisanzwe. Kama si hivyo wewe utabaki ni mtu wa kawaida ambao unatazama mambo kawaida. Igitangaje. Ambayo ni ajabu. Abantu baza bitiranya cyane. Watu wao wanatofautisha. Umuntu wabona idolari cyangwa amashiringi. Ukipata pesa shilingi wala cyangwa umuterankunga. Wala ukipata sponsor. Ukagenda wirukanka ngo wabonye Imana. Alafu unaenda ukikimbia unasema ikinyoma cyangwa wabonye ifaranga. Umeona pesa lakini hujamwona Mungu. Ti wabonye Imana. Hujamwona Mungu. Kuko nimba ubonye Imana. Kwa sababu ukimwona Mungu. Ikigaragaza neza kutigeze ubona Imana. Ile ambayo inadhihirisha kweli ya kwamba hujamwona Mungu. Muri zile faranga. Kwa zile pesa. Kabi cyaki mutanga. Haupeanaji hata fungu la 10. Wabonye ifaranga. Umeona umepata pesa. Wabonye ifaranga ushime ko wabonye ifaranga. Umeona pesa unamshukuru kwa sababu. Ariko iyo ubonye Imana. Lakini ukimwona Mungu. Wali kwiruka. Ungekimbia. Utavuga ngo ndakubonye wamana. Unasema Mungu nimekuona. Izi faranga mbonye gani ni wewe. Pesa hizi ambazo nimepata ni wewe. Iri koti ni ryawe ni wowe utasi. Suti ni ambao umepeana. Ubuzima ni wowe ukosa. Maisha haya ni ambao umeyatenda. Ukabona Imana. Alafu na mabudu Mungu. Sema amin. Ariko igitangaje. Lakini yakusajisha. Azaruka ayo makuru yo kuvuga gutyo. Yeye anasema habari hizo. Ngo yabonye Imana ngo yabonye idolari 100 cyangwa 200. Atamemona Mungu ameona dala 100 ala 200. Wabonye idolari 200 wabonye amashiringi 20,000. Ati wewe sema kwamba umeona dala 200 na shilingi 20. Kuko ubuzima ntibifite impact yo kugira icyo bihindura mu buryo bwo mu mwuka. Kwa sababu mambo hayo haina nguvu ya kugeuza kitu moja ndani ya maisha ya kiroho. Kandi ubuzima bwo kubona Imana na maisha ya kumwona Mungu ni ubuzima bufite impact yo guhindura wewe mu buryo bwo mu mwuka. Ni maisha ambayo ina uwezo kugeuza wewe kwa namna ya kiroho. Si ubuzima bwo kukugumiza uko wari umeze. Si maisha ya kufanya jinsi ulivyo. Si ubuzima bwo kuguhesha kugenda mu modokari. Si ya kukupea kutembelea gari. Si ubuzima bwo kuguhesha kuba mu nzu nziza no mu ntebe nziza. Si ya kukupea kukaa ndani ya nyumba nzuri. Ni ubuzima buguhesha kwegera Imana cyane. Bali ni maisha ambayo yanakukaribisha Mungu. Hanyuma ugahinduka ugasana. Na alafu nageuka unafanana. Ababonye Imana bose. Wale ambao wamemwona Mungu wote. Basa n'Imana. Wanafanana na Mungu. Kuko turaba yaremye ituremye mu shusho yayo. Kwa sababu sisi ni wale ambao Mungu ameumba na kaumba. Abadasani. Wanafanana Mungu wote. Tibabona Imana tibagira Imana. Hawaoni Mungu. Ni bonyine gusa. Wako wenyewe. Niyo mpamvu bakiba mu buzima bw'ibyaha. Ndio maana hawakubali bado ndani ya maisha ya dhambi. Yesu yigeze kubabwira arababwira ngo murasana so Satani. Amen. Yesu akamwambia nyinyi mnafanana na baba yenu Shetani. Kuko mukiri aba kamere. Kwa sababu nyinyi bado ni watu wa asili. Muracyari umubiri. Nyinyi bado mko watu wa kimwili. Timurahinduka ngo muzabone umwuka. Hamjageuka ili mzaliwe na roho. Ngo muse n'Imana. Na mfanane na Mungu. Duse n'Imana bavandimwe ba Kristo bene data. Tupendo tufanane na Mungu. Twifuze kubona Imana duhinduke. Tamani kumwona Mungu ili tugeuke. Imana itugirire neza. Tutendee mema. Imana ituganze ku gishambo ry'Imana. Amen. Ukubitira Imana amashi ku gishambo ry'Imana. Tuve hasi dusenge. Tusimame tuombe Mungu. Dushimire Imana ku gishambo ryayo. Shukuru Mungu kwa neno lake. Ndagusaba ngo usenge. Na kuomba uombe. Wisengere muri kino gitondo. Niombe
turagushimiye kubw'iki gitondo w'abana we vuganye natwe uhanuriye ubuzima bwacu bugiye kugushaka ukwegere kugira ngo buhinduke duse nawe. Ndasengera itorero rya Kristo ku isi, ndasengera abakuru, ndasengera abamama, ndasengera abapapa, ndasengera urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa kugira ngo babe ubuzima buhindutse, ubuzima bwo kubona Imana. Ndasaba imbaraga zo kuzamuka umusozi tukwegere kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, kugira ngo tuve mu bakamere, kugira ngo tuve mu bisanzwe, kugira ngo tuve mu maso abona ibigaragara, tujye mu maso akabona ibigaragara, amaso y'umwuka, amaso y'Imana ahoreshejwe wese amaso yacu akubone kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Urakoze Mana, ishimwe ryawe, icyubahiro kibi cyawe kubwa Kristo Yesu. Mana ndagushimiye kubwa gahunda zose zikorera muri kino kibanza, icyubahiro ni cyawe, ishimwe ni ryawe kubwa Kristo Yesu. Mwana w'Imana dusenze kandi twizeye imbaraga zawe. Urakoze Yesu, amashyi menshi ku Mwami Yesu.